Mr. Wheelchair official channel kan lo lo ma chu voin hi November ni riat sang ni som ni pali zir top ni ania chanchin thar ilo ngai thla ang Israel Hamas indona chanchin thar lor khom Israel air strike a darkar som ni pali gi kal ta chung khan Gaza le Lebanona mi za chuang an thi ni a soyani Gaza hian mi som nga velin nunan chana Ramhmar lambiala mi somli pani anthini in medical source te chuan an tarlang heti lai hian Lebanon Ministry of Public Health chuan Israel sipaiten mun sang an be awangin mi somnga pathuman thia mi za somruk pakat chuan liam an tuara heng zinga hian kumtling lo no pangan tel ti atar lang bok UN Interim Force in Lebanon a Malaysia peacekeeper paruk te chuan Sidon marlama Israel airstrike in abul naya lirtheya bom funin an soya liam te naw tuara nombok October ni sari sanghi somni pathuma buaina chua lim phata tangkhan Palestinian mi singli sangthum zali somruk pakwa an thito ni chu tania mi nuai khat sangni zanga somruk pakhat chuan liam an tuar towa Israelin hemini vek Hamas kai throya beina mi sangkhat za somthum pakwa an thia hei baka hian mi zani chuang an mantel bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel football ngai na tu ta hruai chuaka puiturin Amsterdama chan chuana helicopter pani thon turin ati heng fence te hi khopui chunga Maccabi Tel Aviv le Ajax Amsterdam in khelen turin an kalani Israel public broadcaster Kan News in Tarlandanin Netanyahu hian anram foreign minister le sipaiten na situation assessment an nei nuwa he thutuk na hi asiamani Israel Prime Minister chuan Dutch sarkar le security force te na he buena siam tu telaka action rang takala turin aphutani ti in Kan News chuan atalang media reporter te chuan Amsterdam hian Maccabi fans le Palestinian top tu protester te inkara buena chuak ni na tarlang in kheltran main Israel fans le police te inkara buena neu a chuak bok Maccabi fans zatam tak chu Dam Square an pungkhoma dan lawin fireworks an hal ni in DPN News agency chuan tarlang police te chuan mi som ni vel chu Vantlang buaina le dan lawa hal puan hala wangin manan ni thu asai Europa League in Kelantran main Palestinian top tu buaina siam tu tele police te inkara buaina chuak vele bok buaina siam tu protester mi zani vel chuan stadium laman pana police te blockage paltlang luyan tumani mase police te hiam heng protester ho hi stadium atanga lataka anda chuak Hein khela hian Ajax chuan mikwal team Maccabi Tel Aviv laka 5-0 in ne nan chang Israel parliament neset chuan dan thar pani seisel lo taka siam pakhatna chuan Israel mi Palestinian khochuak Israel beitu memo an chung te chu ram chung atangin no chu aturan nia apani na chu Israel ram thuruk sei chuemo Firfiak Paul and Thok nge ni ti chiang taka man chuan ni chuan ram chunga tanga no chu athen ni bok tin Israel mi thren kapten dan phallawa andin East Jerusalem Palestinian school te baka Israel ram chung nge ya Israeli Palestinian mi ten call school te po ahuam telani Palestinian human rights lawyer Sosan Zahir chuan Al Jazeera nena heng dan te hi Israel sarkar huam chunga right wing coalition tan chuan mangchia atak ramachang ang mai ni ati Israel sipai te chuan US presidential election a Donald Trump ne na chanlom na tan Gaza a grenade kap tu Israel sipai phur fal pakhat laka ma an na don ti the Associated Press chuan atalang social media video viral a alandanin he sipai hi grenade launcher bula thulai muni camera ron ena hei hi Donald Trump president ani pualani pathianin America chu malsom ro se pathianin Israel ta chu malsom ro se tina aw
hemin huwa hian he sipai hian Gaza a building then khatlam hoi zongin grenade paruk vela kapa building te chu a chenual ni na lang cameraman chuan building cheto le puak ri chu focusin nui war ri riat tur a awm bawk ani Israel sipai te chuan he sipai thil ti dan hi at thla kan tiin Israel sipai ti atan a in min lo hle ni nan soi sipai lam chuan thu chu asiamin he sipai hi an ho tu ten an zil hlak tur thu an tar lang bawk ani Israel sipai te hian an ram lu lai mek East Jerusalem mar chaklam a ram khopuya large scale arrest campaign an kalpui mek niin Al Jazeera Arabic chuan atar lang tin Israel sipai ten West Bank le a chevela be puyan athak chun som zel bok Nablus khopui le abul hnayami Balata refugee camp pa Palestinian fighter te chuan puak thei thil mangin Israel sipai te an be mek ani Israel sipai te po Nablus khochak lama Askar refugee camp pa an lu belzel ba ka Hebron chim lama Aldahiria khuwa po an lut bok UN chuan Israel chet na hian Gaza mar lama mi sing kwa sanga te hena chei tur le tui thiang hlim in tur lak lu ati khai lak me ka wangin he har sat na ti top turin Israel sarkar avo khan pokane UN associate spokesperson Stephanie Tremblay chuan Israel sipai ta chuan Gaza mar lama eile in le tui thiang hlim supply tur chu andang mek ti soi Palestinian mi sing sari sanga atanga sing kwa sanga vel chu helai huna hian antang meka andam kho chuang ngei theinan heng supply te hi an mamoni Tremblay chuan ni ngani khan thu thar te dar tu te a hril danin thlakat kalta tanga be pui thak tan ani atangin Israel chuan medical evacuation mission nei chung chawin Gaza marlama hospital supply a phal sakani ati Israel bompuak le ground troops be pui thak na chuan tanpui na momo tu te hena chomdon na kalkong ati top sak tur thu asoi bok US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Israelin Gaza a tanpui pek phal na konga mason na engmoza ta nei mek ti soya ma se maba ko tak chinfel tur alo mek bokani ati he athu soi hi US in Gaza a mishing ta din mun siam thatna tura hun tiama bo zui lai mek chungchang ani October ni som pathuma Israel ne na le ka thona Secretary of State Anthony Blinken le Austin te chuan Israel hian ni som thum chunga Gaza bo ruak siam thatna turin ma ala ka ngai tian soya chu ba ka US sipai atanga tanpuina dan cha ani lo chuan a hlom chho hle don ani ti an soi le ka thona hian Israel chuan nitin Gaza a tanpuina atan trak zathum som nga tal lu a phal sak turani tian ziak tela tanpuina pek chuani theina turin indona chol san tur thule tu lo taka civil mi te hna in thiar filhim tura thu pek ni thin po ti topani tur thu atar langbok Israel sipai ta chu anram lu mek East Jerusalem a Olive tlanga Church of the Paternostera an luta hei hi French sarkar hnuaya mun thiang hlimani heta an lu chung hian Israel sipai ta chuan French official pani diplomatic status ne an nei awangin hun reivak lo chung an threng France chuan he thil thleng awang hian Israel chu ram pani te in lai chin na ti chetua pu hei hi ninga ni thil thleng ania French Foreign Minister Jean Noel Barrot chuan he mun hi atlo don ani Church of the Paternoster hi Jerusalem khopui chunga mun li zinga pakhat French in en kollai French ram chunga anga ngai ani French diplomatic source te saidanin berotan atlo ma hian Israel thu nei tu te chu he muna hian lut lo turin an hril to ni an mi hren te hi French consulate atanga local an ni ti an triat ba ka diplomatic status an nei bokani ti Reuters chuan atar lang Israel Foreign Ministry chuan Israel sipai te le French guard te in kara in hnial na chuak ni na soi French official pani te hi diplomat an ni thu an in triat tir hnuwa chu ngal an ni Israel jet fighter te chuan
Gaza City darach venga in pakhat an boma mi pakua an thi ni in Al Jazeera Arabic chuan atarlang helai hmuna thu nei tu te chuan thizinga tamzok chu meichia le no pangan ni thuan soi air strike hi tun hnai dar ka reng mazat kal ta chunga Gaza marlam beipui thlak na thlengzi nga mi ani hemi ma hian Israel hian Gaza City Sati refugee camp pa Palestinian te chen na mun school pakhat an bom an thlak boka mi som pahnih an thi tun hnai Israel bo ruak thil thleng langsar thlilet na toy tukin khan Gaza rampuma Israel in beipui an thlaka mi somnga pahnih an thi Lebanon Health Ministry chuan darka somni pali kalta chunga Israel in Lebanon a beipui an thlak na mi somnga pathum an thia mi za somruk pakhat ten hliam an tur ni na tarlang Ireland chuan kumtop lama hian South Africa in Israel lakathu buaya nei mek chu International Court of Justice kaltlangin join atum ni in Ireland Foreign Minister chuan atarlang Israel Defense Ministry na puandanin US Siam F-15 aircraft changkang tak somni panga chu US dollar tluk le ding ngon nga le point pahnia leiturin in rem naziak IDF chuan tun hnai khan Gaza khotlang lama an sipaiten firfiak te man trin tanel lian pahnian muchuaka anti chenghal bok October ni saria beipui thlak na innam hnoite an ka hlum vek thu an tarlang tun hnai karkal ta chung khan Southern Gaza Brigade le Desert Reconnaissance Battalion sipaite chuan Gaza chim lama leichung le leinhuai lama terror infrastructure te ti chiat tomin ma an la ni he beipui thlak na IAF Brigade Fire Control Center kai hruina hnuaya beipui thlak tran ania heng strike te hian anti-tank position te booby trap te observation point te chu Israel sipai te tan mangkhong hlaum takan ni mission nei chung hian IDF sipai te chuan attack tunnel pani muchuakin anti chenghala kilometer ni chuang seta thuyan ni heng tunnela hian exit serve somni vela oma a then chu puak mai thei tura dan nia ralthuam dang engemozat alawum telbok Israel sipai te hian tunnel atanga firfiak ron chuak engemozat an lo ma chona ground force le air strike mangin an nuai chimitani thizinga hian October ni saria Inbeihna innam hnoi atel pani chung ta chu Sabura battalion commander Baha Abu Karsin le Hamas member Mohammed Ibrahim Sateri te antelani nimin zing khan IDF intelligence kai hruina hnuaya IAF chuan Gaza marlama command and control center a cheng firfiak ta chu ne so takin an be helai mun hi ama in UNRWA Al Shata skulatan manania mase Hamas te chuan beipui thlak na tu ruam man na le ti hlotin na tan an mang ta dai ani IDF chuan hei hi Hamas ten civil building a an big bo chung changa en thlak na na mang ti soya Israel mi puite humin chun zom zela tiam bok Voin Khan IDF chief of the general staff LTG Herzi Halevi chuan tual chung marlam ram hruai tu te koma Kiryat Smona le Biel danga tanga local te pontel Lieutenant General Halevi chuan nena chu mipui te him taka lokir le na hian en tirani ati Hezbollah infrastructure bitum matiama indo hnuwa himna le rambo ruak ti changtluna tur ruaman na siama tiambok he buena thlen chung zong hian IDF le tual chung thunei tu te thoho na ngetlea nakin loka inrem na siam tur chung changa emo dan bo chia chung chang po telin ram himna ta na malak na thatak ne tumani juta de dodal na du lo tu US palai chuan tun hnaya Amsterdama Israel mi ten beina an tok tamai chu adem thu asoi hei hi Biden administration in tharum thona thleng chung changa comment anei na masaberani Ambassador Deborah chuan Amsterdama in beina thleng hi kalau lau thong hlea hei hian classic program in triat chu na satir hleni ati hen beina thleng hi anchin fel mai theilo wanga alungoi lo thu soin security force ten an chan le dan le in beina chu adan chui chiang turin sarkar ange nani historic connection chung chang a soitel boka
heng beina boruak hi kumsang kha zakua somthum pariata res program na tin champa man na ni ni chawa omto ti soibok he thil theng crystal nach tia hria thi Germany rampuma nazi kai hruaina hnuaya judaten beina an to hun lai atanga lo chuak to khani Russia President Vladimir Putin chuan Donald Trump chu US in thlanpuya nena chana wangin lompuina hlan July tha Pennsylvania campaign rally neina silai kengmi pakhatin tha tumna khan Trump chuan hoisen na alantira wangin afak le Putin hian Russia khopui sosia valdai discussion klapa thu asaya Trump hi hoisen takina chea mi padik tak chetin a che ani ati heti hiana soibel zela he hun rem chang hi man tangka in thlantlina ni awangin lompuina ka hlan ani ati bok Putin hian Trumpan campaign laya Russia ne nei lechi na siam thatle Ukraine buenas di top chung changa athu soi po soi telbok heng thu te hian ngai vena phuni Putin chuan ati Trump hian a campaign lai khan thlantlina ni chuan daka somni pali chungin Ukraine rama remna thlen thei tur thu alo sei to a ma se mi chung chang hi engtin nge ti don ti ro chiang taka a soi hria ta ni lo ma se Putin chuan a film kur tur thu a soi bela tu na ri chuan engthil nge thleng don ka hrelo ngai dan ka nei lo ati Russia official te chuan Trump hian atom khatna kumsang ni som pasari tanga sang ni som ni pakat chung khan Russia laka thu ati khau hle tian tar lang Moscow lampoin kumsang ni som ni pali le in than pui boruaka in rola le buaina siam tura thudik lo the dar tu nia US ina pu na chu voitam tak apha ani Trump administration atanga official hlui pakhat chuan kumsang ni som ni atanga Israel le Palestinian remna ruam man na chu Donald Trump an thunei na chan le huna ti nun le ani thei thu asoi he ruam man na hi Vision for Peace tia ko ania January ni somni pariat sang ni somni khan Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te chuan White House an lo puang chuak to ni he ruam man na hian Israelin West Bank ka Palestinian chena mun te chu ala lut tel mai theya chuti rualin Palestinian te chu state limited semi connected state a kalna tur kong a pedon ani Palestinian Authority chuan rang takin he ruam han na hi anhol saklain Netanyahu ero chuan reservation engemaw zat nen pomin kaltlang pui atum thong Iran ta na Trump special envoy hlui Brian Hook chuan CNN hena kumsang ni somnia remna siam na khan tun thlengin lutna la nei reng ti soi Israel nena anin lai chin na ati dang lam ma a Saudi Arabia na mu du point tam tak atel ti seibok amero chu Brian Hook chuan tun naya October ni saria Hamas in Israel an bewangin state pani solution atangin ngai tuana thlak ti soi Israel mi tam tak chuan October ni saria tharum thonan tor nuwa tuna ero remna le muan na lama an ngai tu zo kani ati CNN in tarlan danin Trumpan athu nei na chan le ta ka chuan Brian Hookian Trump State Department Transition Team akai suai rin ani Hezbollah chuan Donald Trump an anha chel le chuan Israel laka US policy a danglam na lian tham athlen a be seom lo thu asoi Hezbollah tu puang tu Ibrahim al Mosoi chuan Reuters a hril danin Trump ne na hian thu nei na changtu party chu athlak danglam theya ma se Israel chungchanga US kalphung chu atlang pui na ngai renga ala om reng thu asoi tin thu mai ni lovin thilti le thutluk na dik mu kan duani ati bok tun haya US in Israel le Hezbollah in kara in dona ti top tumin mala a ni somruk chung in ka hai tum na po atel US in thlanpui nei malok khan he boruak hi atlaniam ta ni mausai chuan Israelin abeina wanga chiat na thleng chu apoma abik takin Lebanona Shiite mun tam na mun Beirut chimlam khopui pona chiat na thleng ti apoma ma se Hezbollah sipai chakna chu alangai reng ti soi mausai chuan nunna cha na chu apoyati thu asoya
US chu Israel thlop tu apua hei wang hian Israel chu thu boi siam sakahar sa hle America hi anin rol kim veka achan chu an thu nei na mangin hei hi ati top theni ati heti lai hian Lebanon American billionaire Masad Boulos Trump fanu Tiffany palai chu Lebanon nena Inbeihna dei pui tura thana ni thu an soi Lebanon media tatalan danin Boulos le Trump hian January tha a na atan main indona ti to patum thu a soi bok US chuan Iran in Israel a beithein dan turin bua saina tan Middle East a sipaitam zok athun lu bel American F-15E jet fighter som pani te chu helai biala omsa US thona dangte zom turin an thok chuak mek bok hetiang a malak na hi tun hnaya boina chuak wangani Iran chuan Israel ngei na behnua Israel chu beilet venge ya October 30 lam khan Iranin missile manga aron beilet na nasatak athlen chan le na tan Iran air defense le missile facility te chu alo beilet to bok Karmasa Khan US Defense Secretary Lloyd Austin chuan B-52 bomber te thona fuel le nevilong te chu Middle East lampan turin thupek alo chua to bok Thamasa Khan US vekian advanced third missile defense system chu Israel rama air defense ti chaknan alo thonlu to bokani Israel in Lebanon marchak mun somni vel an way wangin Hezbollah fighter somruk vel an thia an way zinga hian litani lui marlam baal bek potel hei ba ka hian Israel sipai ta chuan nikhat kal ta chung khan Hezbollah mun engemaw zat an be thu an soya chung mun ta chu rocket launcher ralthuam dana mun le infrastructure dangte an ni 91st le 36 division huayami Israel sipai ta chuan Lebanon chimlama beipuan thak chun zom zela Hezbollah hel tamzok an tha ba ka an ralthuam dana mun le rocket ka chuana mun tamzok an ti chiat sak bok Russia le Ukraine indona Trump an ti to patum chu Putin an ngai ven Nimin Khan Russia President Vladimir Putin chuan US President Thlanthar Donald Trump chu alom pui thu soin US le Russia nei China siam that chung chang Trump an a soile Ukraine na a indona ti top tura arot na chu ngai ven tla ka ni thu soin engtiklai point Trump anen in bia ka rem thu a soya Trump chuan he thu Putina soya hriat nu lok hian a chang let nga la kan lein benge yang ati Putin chuan he thu hi nimina annual Valdai conference Southern Russia na ya asoya a ma point Trump ten chuan lai chin na pa ngai takan nei thu soin Trump chuan aron biak masak ngei po a be sei thu asoya a campaign la ya voice zia le patling taka a che zia te soitel bok Trump an kan lein benge yang tia Putin a thu soi a chan let nu lok hian kovel ram thruai tu lok zual somsari Ukrainian President Vladimir Zelensky telin ala biak mai thei thu a soi zui ve boka a biak dan tur kim changero ala soi tel ri lawani Putin chuan Trump an Ukraine war ti to patum ti chu a hresa a chu chungai ven zui tla ka di thu soin Russia le Ukraine le China siam that chu tu la ti thu le a main ngai vena hlo lo thu te soya remna om theinan in betura a in rin reng thu a soi bok US in thana Donald Trump ting le hi alomom hlea Christian te tan po apoi moin ram le ram in rem lo te point ngai venan hlo zui zel don ni inalang